Kata temen atuh, lu bisa jadi imam. Sebenarnya gue bisa, cuman gue kagak berani. Kalau lu, nah kalau gue berani, cuma gue kagak bisa. Kata yang berani ngomong, sekarang begini aja, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gue benerin. Maju jadi imam, gue pede banget, baca Fatihah lancar, baca inna anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang ngomong, lailatul. Lailatil. Yang depan berani doang. Iya ya, gue mah berani doang ini. Ya ikutin, wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang belakang ngomong, lailatil. Lailatul. Yang depan marah, disalahin mulu, nengok ke belakang, lu bagaimana sih? Gue udah lailatul, lu lailatil. Gue ngikutin lailatil, lu lailatul. Lah tiba gara-gara tul sama til. Nah. Bye-bye, po.